مالپرا المونیتور آکو بورگه هویل امریکاییه راپورتک دبن ناونیشانا لعفرینا سوریه چکدارن بسر ترکیه و لشونا خواه چوساندن و توان هیشتن. او دریاوی راپورتیره بالی دکشینه سر توان ماترسیدار و بباندور انکو فاسائلین بسر ترکیه و لعفرین پیکتینن. دبشکی جوی راپورتی ده هاتیه لیلایا محمد احمد دریجاهی و 17 روزان دجگرتنه دیتیه که 10 کچان جبر روشا خراب و دستریجی و سکسیج آلی اندام لیواء سلطان مراد به خواه کشتن. سلطان مراد فصیله که سنی و رکبره او دبن دستلاتداری جیش الوطنی السوری یا که ترکیه پشتوانی ویدکایه. ده هف پیوینه که تلیفونی ده جنکه کرد 63 سالی او جعفرینه یا کل با کوره سوریه دکوه او جسالات 2018 ده دبن داگرکری و ترکیه ده جمال پرا المونیتور را آخوی او زحمتین حوالن خواهین بنچافگیری و گوتن. لیلا یا گوت هنک جنین زندان کری بقاویشان خواه کشتن. هنک دن بقلمان لرحن خوینه دخستن و خواه کشتن. کچک ندنجی سر خواه بتندیل دیواران دخستن حیانی دکاتن عرده. چیرو که لیلا نه غریبه. لهر منج آلیه دولتا ترکیه و داگرکری شوازک جتندی و توانباری چه بویه. ام دبینن چاوا خلکن واندوران بحثا توانن گروپن اپوزیسیونه ین بسر ترکیه و کجبو بروانیا دبر دو زین سیاسی ده هاتن دامزراندن دکن او دبیجن. اف چتاین سزاکارن خلکی جبر پرایان و دراوینن و داهاتن والاتیان جبو بر جواندین خواه ین تایبت دبن. جنا عفرینی گود در دورا 105 جنی هبون هر یک جمال روژه دو جاران یک پاتته و نیونانک به دست دکد و هر شب جدا مجمیر یکی شوه تا 3 شوه لما دخستن بدنگکی خمگین و بهرس لسر ناوندا بنچاف کرنه یا لباجار الراعی یج آلی الجيش الوطنی السوری یه بسر ترکیه و هاتیه داگر کرن لیلای دبیجه هر شب میران هن کچکان دبرن او دست درجی و سکسی لوان دکرن لی او دبیجن امی واب بن سر بجیشت افتشت لباوان بوید تشتکی آسایی و دباره دبه راپورت به ویشه و یبداوی دبه لیلایا به تهمتا که پیواندیاوه بری و بریا کردی یا که حکمداری عفرین دکر را هبو گرتن بری که عفرین جعالی ارتشا ترکیه و هول بندن و جيش الوطنی السوری و ورداگر کرن او هرمک چیایی بو بباغن زیتونان کسک بو هر وها پشماین شنوارن کونجی لیه بون. ایرو روژا چهارشنبه دسته‌ی تندرستی یاره و بریا خواسر لباکور و روشلات سوریه راگهاند که 18 کس نو لباکور و روشلات سوریه به کرونا کتنه. سروکه هفبش دسته‌ی تندرستی یاره و بریا خواسر لباکور و روشلات سوریه دکتر جوان مصطفی دیار کرد که 9 کس به کرونا کتنه میرن و 9 جنن. به وی آوایی هجمارا توشبوین کورونای لهرمن باکور و روشلات سوریه تفگهشته 18,606 کسان جه 764 کسان جیان خواهج دستانه و 1,894 کس جی چوره سر بونه. ایرو لجنیوا سوئیسرای دانستاندن لسر آستین بلند درباره سقامگیری و استراتژی ده دنابرا امریکا و روسیای ده چه بون او دجار دانستاندن به سبارت استقرار و استراتژی جبر پیوندین تولهب اینوان هر دوالاتان دنابرا دو مهان ده تین لدار خستن. ایرو سبیزو دیپلوماتکارن امریکی و روسی جبو بشداربونه جوات گهشتن جنیوه. وزارت درو یا امریکای برگوت بو دیالوگات درباره استقرار و استراتژی یا کو سروک امریکای جو بایدن و سروک روسیای ولادیمیر پوتین د 16 حزیران دل جنیو سرهف کربون ده همان باجاری دوره کرن. وزارت داخلیانی ده زیده کر اوگود ام دریا و دیالوگره بنگه که آوادگن جبود سباروجه ده پرچه کرن وره سینوردار کرن و ماترسی کم ببن. ویندی شیرمن جیگرو وزیر دروی امریکای سروکاتی شانده امریکای دکه هر دوی شانده ده
بونی جینگینز جی بشدار بویه که دوی دما داویدا وک جیگرو وزیر دربه جبو کاروبار چاودێری و چکان هاتیه ارکدار کرن. اف جواتا ده دمکی ده تیل دارخستن که تبل هویل سرگلک آستان ده نوبرا هر دوالاتان ده هنه. امریکایی گوته بو هگر ماسکو ایریشن دیجیتالی ین کوپرانیوان جور دل دجی امریکایی تینه کرن رانا وستینه اویره کاران بستینه. لآلمانیا روژا سێشەمê piştî Nîvro û piştî teqînekê li herêma pîşesazî ya Leverkusen ji mara miriyan bû 2 kes. Maşîneyên agirkujiyê hatin dîtin ku li cihê teqînê dixebitin, da ku şewata ku ji ber teqîna li bajêr serê sibeha sêşemê çêbibû vemirînin. Hîn ji cihê teqînê dû monekî torî berve ezmên hildikşe. Lêpirsî li ser rewşa teqîna ku li kargeheke şewtandina bermahîyan qewîmî bû hîn jî didûme. Rayedaran nişte cihên herêmê hişyar kirin ku li mal bimînin, şiyar bin û haya we ji gazên jehrîn hebin, ji ber ku hayê wan jê tune ye ka dûmanê derketî maddeyên jehrîn digire nav xwe yan na. Di encama teqînê de herî kêm 31 kes birîndar bûn. Birîna hinek ji wan giran e û gelek jî wendan e. Li Efganistanê û derdora bajarê Talqan paytexta parêzgeha Tixar bi dehan milîsên çekdar û hêzên ewlehiyê hatin bicîkirin. Ev yek piştî rojekê ji şikestina Talîban bû kontrolkirina bajêr e. Serekê polîsê Sînûr Ebdulletîf Emarî got divê hemî raniştevanên parêzgeha Tixar tişterast bin ku hêzên ewlekarî û beravaniya Efganî niha bi erkên şerê li Tixar mijûlin. Milîsên çekdar ên ku li piştdaran kom bibûn, dirûşma em welatê xwe diparêzin, digotin. Li gorî medyaya herêmî, çekdarên Talîban piraniya derdora parêzgehê kontrol dikin û ev nêzî mehekê ye êrişî Talqan dikin. Bi alîkariya hêzên ezmanî êrişek hate kirin û li gorî rayedarên Efganî 28 çekdar hatin kuştin. Bi vekşîna hêzên Amerîka û NATO re Talîban li seranserî welêt pêşveçûnên berçav pêk anîne û dergehên Sînûr ên girîng bi dest xistine. Rêveberiya Biden pişterast kir ku hemî hêzên leşkerî yên Amerîkî di 31 tebaxê de dê bi temamî werin vekşandin. Li Yabanê bahoza tropîkel bi navê Nîpertek ba yekî bihêz anî û pêlên bilind li ber avên bajarê Fukushima rabûn. Îro çarşemê bi destê sibê re bi sedema bayê bilind li ber avên deryaya Îwakî ya Yabanî li eyaleta Fukushima pêlên wê deryayê bilind bûn. Bahoza tropîkel ya Nîpertek sibeya roja çarşemê gihîşte eyaleta Miyacî. Karmendên keş û hewayê pêşbînî dikin ku piştî vê bahozê wê baranên pir bibarin û bahozên brûskî rabin û gotin dibe bandor li zemînê bibe, lehî bahoz rabin û pêlên deryayan bilind bibin.